Spremajući se za ovaj razgovor sam dugo razmišljao o tome i to mi je stvarno od svih pitanja negde najteže da odgovorim zato što odgovor dolazi iz nečega što je vrlo lično i intimno, a to je zapravo ljubav prema nečemu što radite i razgovarajući sa svojim kolegama shvatili smo da je zapravo voleti biologiju upravo ono što nas je i opredelilo da se danas bavimo ovim poslom. Tu ljubav nema i ne može da razume svako. Ovaj posao, pored radoznalosti koju prirodno treba da imamo, pored kreativnosti, inovativnosti, zahteva i odricanje, zahteva puno strpljenja, upornosti, žrtve, posvećenosti, a sve to samo zato što naučna istraživanja vrlo često traju godinama kako biste došli do nekog smislenog zaključka. I to nekada zna da bude frustrirajuće, ali nagrada koju dobijemo za taj uložen trud i rad je vrlo jedinstvena. Bavljenje biologijom nam omogućuje da razumemo prirodu, a budući da je čovek deo prirode, ja bih stvarno vrlo lično rekao da nam bavljenje biologijom onda omogućuje i da razumemo sebe, da bolje upoznamo sebe, da znamo svet oko nas i da dublje osjećamo život i da prihvatamo sve različitosti koje u prirodi postoje, a priroda je prebogata različitostima. Druga stvar, biologija kao prirodna nauka je možda i nauka koja ima najširu oblast istraživanja i interesovanja od mikrosveta, odnosno virusa, bakterija, do makrosveta, odnosno biljaka, životinja, pa tu i čoveka, gljiva i tako dalje. I samim tim su mogućnosti primene vrlo velike i široke i budućnost zapravo možda i čovečanstva, neskromno bih mogao da kažem, leži upravo u molekularnoj biologiji. Primjera je puno, a jedan od njih bi mogao da bude i pandemija koronavirusom, gde su i testiranje, a i vakcine bile upravo dostupne zahvaljujući dostignućima molekularne biologije. To je bilo u početku, sad se stvarno prihvata i vrlo retko se desi da neko odbije. I dalje treba raditi na podizanju svesti, ali sad je izuzetak da neko ne pristane. Onog trenutka kada postane obaveza, onda neće biti moguće da neko odbije. Ono što smo u ovom trenutku postigli jeste da se screening širi na Kragujevac, odnosno mi ćemo testirati i uzorke beba rođenih u Kragujevcu. To znači da ćemo zapravo omogućiti da screening bude dostupan i van Beograda, jer beba sa SMA može da se rodi bilo gde, pa tako i u Kragujevcu. To vam je trka sa vremenom. Što ranije otkrijemo bolest, onda je jedino tada moguće govoriti o izlečenju. U svim drugim situacijama govorimo ili o ranom smrtnom ishodu ili o trajnom invaliditetu, tako je. Da, moji studentski dani su izgledali mnogo drugačije nego studentski dani danas. Sredstva koje smo imali bila su ograničenija, mogućnosti su bile manje. Danas studenti već na drugoj, pa i na onim kasnijim godinama mnogo više eksperimentalno rade, na tome je naglasak, jer je zapravo naglasak na primjeni teorijskog znanja, a ne na... Mi koji radimo ovde u centru takođe učestvujemo u teorijskoj i praktičnoj nastavi i sami negde kreiramo taj program i onda se uvek trudimo da najnovija saznanja i tehnologije donesemo i studentima. Tako da studenti gotovo od najranijih dana imaju priliku da se sretnu i sa PCR-om i sa pipetom, a u moje vreme to je bilo drugačije, jer smo mi to sve radili tek onda kada dođemo na poslednju godinu studija i kada se očekuje da radimo diplomski rad. Tako da imam zaista lepe uspomene, puno terenskih nastava, puno nekakvih vežbi koje su u to vreme podrazumevale da vi gledate nešto pod mikroskopom i tako dalje, ali kako se vreme menja i kako se više usmeravate, vi shvatite da molekularna biologija ne koristi mikroskop. Mi u laboratoriji ovde nemamo mikroskop jer nam on ne služi ničemu, jer ono što mi gledamo i ono što treba da vidimo se ne vidi čak ni mikroskopom. Tako da, kako da kažem, stvari se stvarno menjaju u odnosu na doba kada sam ja studirao. Ja sam laboratorijski tip naučnika, da, i molekularna biologija u ovom obliku kakvom je mi koristimo je baš to, laboratorija bez izlaska u spoljni svet. Zvuči surovo, ali zapravo posao je vrlo elegantan. Laboratorija nije fizički naporna, ona je umno naporna, što je možda i veći napor nego fizički. Ono što podižemo je zaista vrlo lagano, težine viljuške ili kašike.
pauza u naučnom svetu može da se napravi kad god želite, organizujete svoje eksperimente. U teoriji sve zvuči jako lepo, radno vreme uglavnom nemamo, ali u praksi stvar je drugačija, zato što se puno vremena provodi u laboratoriji, nekada i po 12, 13, 14 sati. Kao što sam rekao, taj naučni rad zahteva stvarno ogromnu posvećenost, ogromno odricanje, ali svi to dobrovoljno radimo, odnosno dobrovoljno pristajemo na tu žrtvu jer osjećamo neko lično zadovoljstvo. Svaki put kada dobijemo neki rezultat naučnog eksperimenta, samo mi možemo da razumemo to ushićenje, niko drugi oko nas. Skupljate uzorke godinama, neko izlazi na teren, prikuplja uzorke. Mi skupljamo uzorke pacijenata koji dobijaju terapiju, pa sad vi po 4-5 godina pratite te pacijente tokom vremena, kakav efekat terapija ima. I ja sama pomisao da bih nekada možda mogao da odem negde drugde, mi pada teško zato što ne mogu da prihvatim da bih iza sebe ostavio uzorak koji prikupljam godinama i taj potencijal i vrednost koja se tom uzorku krije da nekako ostane neiskorišćen. Da, biologija stvarno pruža ogromne mogućnosti. Vi danas nakon biološkog fakulteta možete da radite ne samo one poslove koje smo nekada mogli, a to je da radimo u nastavi, u školama, da radimo u nekakvim institutima zdravstvenim i tako dalje, već pored tog uključivanja u neke privredne i zdravstvene sisteme, vi možete da se bavite i raznim drugim stvarima kao što je industrija, koji su možda mnogo profitabilniji i donose nekakvu drugačiju korist i dobit čoveku koja je više materijalna, ali zaista sa biološkim fakultetom danas možete da radite bilo šta. I druga stvar, mi smo ovde usmereni na čoveka i na bolesti i probleme čoveka, ali oni principi i zakonitosti koje mi ovde koristimo zapravo važe u celom živom svetu i mogu da se primene i na biljke i na životinje, što nekako i nama koji se time bavimo i studentima koji će se sutra time baviti daje izuzetno veliku osnovu da mogu sutra u bilo kojoj laboratoriji, bilo čime da se bave, da budu podjednako uspešni. Stvarno, ako u to ja bar verujem, ako mi sami gajimo ljubav prema tom nečemu, mi ćemo onda to znati i da prenesemo i približimo drugima. Ono što je moje neobično iskustvo u tom predavačkom smislu jeste da sam držeći vežbe na 3. godini molekularne biologije doživeo da studenti traže još, da žele da imaju još vežbi i da ne žele da odu kući. Da, više puta. Svaka generacija bude oduševljena. Ono što im ja uvek kažem jeste da će tokom tog našeg intenzivnog kursa koji traje 2 nedelje, a to podrazumeva da satima svakog dana 2 nedelje imate obaveze, da će zaista puno naučiti od onoga kako su došli, doživeće za 2 nedelje ogromnu promenu i to i oni sami primete nakon te 2. nedelje i u suštini vrlo često im to bude kao neki okidač da shvate da je upravo to ono zbog čega su upisali ovaj fakultet. Upisali su ga iz raznih razloga i želja, ali kada se sretnu sa tim predmetima koje mi predajemo, to su predmeti na 2. i 3. godini, neki od glavnih predmeta na smeru molekularna biologija, oni zaista onda shvate primenu i značaj svega toga i shvate da je upravo to ono što vole i zbog čega su tu i došli. Da, vi uđete u naučno istraživanje sa nekakvim hipotezama i očekivanjima. Dizajnirali ste studiju da biste proverili tu svoju hipotezu i to vam je kao neki film, može da krene u raznim pravcima, najčešće se zakomplikuje, ali u tome ima neka čar da sad prevaziđete prepreke i ono što ja studentima uvek govorim, teorijsko znanje je vrlo važno. Mi nekako danas svi volimo da idemo na različite letnje prakse, da imamo u CV-u da smo bili tu ili negde drugde, ali u suštini praksa vam je nešto što će se vremenom steći i naučiti i u laboratoriji su stvari vrlo elegantne i funkcionišu fino sve dokle dobijate rezultate koje ste očekivali. Ali onog trenutka, to je mnogo češći scenario kada se desi nešto neočekivano i nešto što vam komplikuje procedure, onda to teorijsko znanje koje ogromnim delom stičemo na fakultetu zaista dolazi do izražaja i nekako biva stavljeno na izazov da prevaziđemo prepreke i onda taj film naš počinje da se razvija.
hipoteze se modifikuju. Naravno je na kraju taj moment kada vi dođete godinama kasnije do nekakvog zaključka, otkrića, koliko god to otkriće bilo malo, možda je to ono mali korak za čovečanstvo, ali je ogroman za nas same ili za našu grupu koja se time bavi, stvarno osjećaj je neverovatan. Ono što je negde najvažnije, posebno tim mlađim generacijama koje su vrlo praktične i ne gube mnogo vremena, jeste da im ono znanje i one veštine koje steknu na našim studijama daje dobru osnovu da se bave modernim biološkim istraživanjima i da se uhvate u koštac sa nekim problemima i izazovima savremenog čoveka i društva, naročito ako se bave oblastima kao što su biotehnologija, biomedicina, bioinformatika, gde onda one nalaze zaista ogromnu primenu. I ono što je takođe vrlo važno jeste da, boraveći ovde kroz te brojne časove teorije, prakse, terenske nastave, oni nauče ono što jeste cilj ovog fakulteta, a to je da shvate kako život funkcioniše do najsitnijih detalja, jer biologija i jeste nauka o životu. Odnosno, drugim rečima, shvate kako život postoji i kako se odvija na nivou ćelije, kako funkcioniše život na nivou tih pojedinačnih molekula. To je ono što je nevidljivo mikroskopom, što je i nama nekada nedostupno i apstraktno da zamislimo, ali imamo dokaz da postoji. Nauče kako ćelije nastaju, kako žive, kako funkcionišu, kako umiru. Nauče kako ćelije među sobom komuniciraju, kako funkcionišu tkiva, organi, sistemi organa, kako nasledna informacija sadržana u molekulu DNK može da se čuva, da se menja, kako se koristi, kako se prenosi, kako starimo, kako se rađamo, razvijamo, kako se razboljevamo, zašto se razboljevamo, kako evoluiramo, zašto smo danas takvi kakvi jesmo, koliko se razlikujemo, koliko smo slični, kako se razvijaju vakcine, terapije, kako se lečimo, kako se branimo od štetnih uticaja sredine, od patogenih mikroorganizama i milion drugih stvari koje su životno vrlo važne i potrebne. Ja nisam to lako saznao. Ono što sam negde u sebi uvek prepoznavao, to je ta neka radoznalost koja je oduvek bila negde prisutna u meni i ljubav prema životu. To je jedino što sam ja znao. Kada je bio trenutak da ja upišem fakultet, dvoumio sam se između biologije kao nauke o životu, koja je negde i moja najveća strast, i španskog jezika, pošto su to tako vrlo slične oblasti. Ali onda sam vremenom shvatio da jezik može da se nauči usput i samostalno, a da je ovo nešto što treba studiozno da se radi i čemu se treba posvetiti i da mi to jedino fakultet dozvoljava i obezbeđuje. Tako da u suštini došao sam na ovaj fakultet ne kao moji vršnjaci zaljubljen u anatomiju, morfologiju ili fiziologiju, čak mislim da u to vreme nisam ni znao šta tačno znače ti pojmovi, ali to je dobro zato što sam se na svakoj godini studija iznova nekako fascinirao i iznenađivao onim što dobijem. Od druge godine kada me je fascinirala, na primer, neka sistematika viših biljaka, gde učite o biljkama i svetu oko vas, do najsitnijih detalja, pa onda nekakve genetike koje sam imao na trećoj godini studija, onda je došla fiziologija životinja i tako iznova iz jedne u drugu, u treću fascinaciju. I na kraju me je put prosto doveo tu na molekularnu biologiju, gde onda vrlo usko i specifično krenete da se bavite nekim stvarima, mnoge druge se zaborave. Cilj zapravo tolikog broja informacije nije da ih sve pohranimo i zadržimo u glavi, to je ono što sam vremenom shvatio, nego da ih razumemo i sutra kada ih zaboravimo, ako treba da ih pronađemo ponovo, dovoljno je da jednom pročitamo nešto o tome i mi ćemo to razumeti i znati. Naravno da se ja danas ne sjećam svih biljaka i da ne znam mnogo od njih da prepoznam, iako sam to učio. Ali hoću da kažem da što se više usavršavate, vi onda do najsitnijih detalja proniknete u jednu određenu stvar. To je ono čime se ja danas bavim i mnoge druge stvari zapravo ne poznajem sada toliko dobro, ali mislim da je to potpuno prirodno, jer je nemoguće da mozak sadrži tolike informacije. Sa druge strane, to je kao da imate lekara koji je neurolog, a onda ga pitate da uradi operaciju na srcu, na primer.
naravno da neće znati, tako da u suštini u tome i jeste negde... Da, upravo to, ali zato sam malo pre rekao da nam biologija daje tu ogromnu oblast interesovanja i onda možemo da se usmerimo u bilo kom smeru koji nas interesuje. Ja kao naučni saradnik Biološkog fakulteta u Beogradu dolazim iz Centra za humanu molekularnu genetiku, a to je laboratorija koja postoji već 25 godina i bavi se istraživanjem naslednih bolesti čoveka, pre svega neuromišićnih, ali i genetičkim testiranjem tih oboljenja. Tema moje doktorske disertacije i mog naučno-istraživačkog rada je pre svega spinalna mišićna atrofija, a to je bolest koja se sa punim pravom naziva glavnim uzročnikom smrti u dečijem uzrastu. Tokom ove teške bolesti dolazi vrlo brzo po rođenju do odumiranja nervnih ćelija, usled čega oko otprilike 60% obolelih brzo okonča život, odnosno nastupi smrtni ishod, a kod onih preostalih oko 40% problem je što žive sa trajnim invaliditetom. Tako da u suštini kod svih obolelih ili nastupa rani smrtni ishod ili prežive, ali žive život sa komplikacijama i trajnim invaliditetom. Do danas su, međutim, odobrene 3 genetički dizajnirane terapije za lečenje spinalne mišićne atrofije i sve ove 3 terapije ostvaruju maksimalne efekte isključivo i samo onda kada se primene pre pojave bilo kakvih simptoma. Odnosno, kada se primene pre nego što nastupe nepovratna oštećenja nervnih ćelija. Vrlo je izazovno otkriti bolest u fazi kada se ona nije ispoljila, odnosno u trenutku kada se dete ni po čemu ne razlikuje od bilo kog drugog zdravog deteta. I jedini način da to postignemo, da otkrijemo dete u trenutku kada nije razvilo simptome, jeste da ga testiramo na samom rođenju. Ono što je dobra stvar jeste što u Srbiji svaka beba odmah po rođenju biva testirana na 3 bolesti, a test se radi iz kapljice krvi koje se uzima iz pete novorođenčeta. I naša je ideja da i spinalna mišićna atrofija bude jedna od tih bolesti, odnosno da bude 4. bolest na koju će se svaka beba rođena u Srbiji testirati. Tako rano otkrivanje bolesti nam omogućuje neonatalni skrining, odnosno skrining novorođenčadi koji, kao što sam rekao, sprovodi se iz kapljice krvi i ima smisla raditi ga za sve one bolesti za koje postoji dostupna terapija i za bolesti kod kojih je važno da se terapija primeni pre pojave simptoma. I upravo sve te preduslove zadovoljava i spinalna mišićna atrofija i imajući sve to u vidu, Centar za humanu molekularnu genetiku i tim ljudi koji se tamo ovom bolešću bavi je pokrenuo studiju, odnosno projekat neonatalnog skrininga koji je trebalo da traje 1 godinu dana i da obuhvati bebe u jednom od najvećih porodilišta u Srbiji, a to je porodilište GAK Narodni front, u kome se tokom 1 godine rodi do 8.000 beba. Naša je pretpostavka bila da ćemo testiranjem oko 8.000 beba u jednom porodilištu tokom 1 godinu dana otkriti bar jednu bebu koja će imati spinalnu mišićnu atrofiju, ali vrlo brzo po početku projekta otkrili smo 2 novorođenčeta iz 2 nezavisne porodice, nesrodne porodice, u kojima niko nikada ranije nije ispoljavao simptome spinalne mišićne atrofije i kod ove 2 bebe smo nedvosmisleno potvrdili bolest. Imajući u vidu i to da je bolest nasledna i da roditelji koji dobiju jedno dete sa spinalnom mišićnom atrofijom imaju rizik da dobiju još dece sa ovom bolešću, testirali smo i brata prvo otkrivene bebe i kod njega takođe potvrdili simptome bolesti. Studija se nastavlja i u 2. godini testiramo dodatno ne samo bebe u Narodnom frontu, već proširujemo studiju i van Beograda, obuhvatajući i bebe u porodilištu u Kragujevcu, ali ono što je najvažnije jeste da smo ovako ranim otkrivanjem bolesti i ranim davanjem terapije ovim bebama sačuvali život i omogućili njima i članovima njihove uže i šire porodice da žive život normalnog kvaliteta naspram
trajnog invaliditeta ili ranog smrtnog ishoda. Spinalna mišićna atrofija je genetički vrlo komplikovana i samim tim postoje različiti pristupi kada su terapije u pitanju. Nezavisno od toga koja od terapija je u pitanju i kojim mehanizmom deluje, za spinalnu mišićnu atrofiju važi jedno pravilo, a to je da je najbolja terapija ona koja se najpre da, zato što je moramo dati pre nego što nastupi oštećenje nervnih ćelija. U tom smislu i efekat terapije zavisi od toga koliko smo bili brzi i zavisi naravno od nekih genetičkih karakteristika samog deteta. Ako se terapija da u ovako rekordnom roku kao što smo mi to uspeli u okviru naše studije, a činjenica je da je prva beba dobila terapiju sa svega 17 dana starosti, onda očekujemo da izlečenje bude potpuno, odnosno da se nikada u toku života ne ispolje simptomi ove bolesti koje važi za smrtonosnu. Ako se zakasni sa davanjem terapije iz bilo kog razloga, onda možemo da sprečimo da bolest napreduje, ali ono što je izgubljeno, trajno je izgubljeno. I zato je kod spinalne mišićne atrofije važno da budemo brzi, jer svakog dana ovoj deci odumiru nervne ćelije i za nju se i vezuje jedna rečenica, to je vreme je motorni neuron. Odnosno svakog dana, svakog sata, deca sa ovom bolešću gube nešto što nikada ne mogu da povrate. Bolest se najčešće razvija u prvih nekoliko nedelja ili meseci života. Najveći broj obolelih u prvih nekoliko meseci ispolji teške simptome spinalne mišićne atrofije koji podrazumevaju gubitak sposobnosti disanja, gutanja, žvakanja i usled toga dolazi do preranog smrtnog ishoda. Manji broj obolelih ispoljava simptome kasnije i oni imaju nekakve funkcije koje mogu u toku vremena da izgube, ali bolest kod njih, budući da su simptome kasnije razvili, ne rezultuje smrtnim ishodom. Pa u ovom trenutku ne deluje da smo daleko, ali postoji puno koraka koji moraju da budu ispunjeni da bi naš zdravstveni sistem mogao da uvede nešto ovog tipa, jer kao što sam pomenuo, svaka beba rođena u Srbiji na rođenju biva testirana na 3 bolesti, ali spinalna mišićna atrofija i način na koji se ona testira je potpuno drugačiji od svega onoga što smo do sada imali. Odnosno, ovo je revolucija u tom smislu što je ovo prvi genetički skrining. Svi drugi su biohemijski i procedure i protokoli i oprema i pravila i logika koji važe kod genetičkog skrininga potpuno se razlikuju od onoga što smo imali decenijima unazad kada smo radili biohemijske skrininge. I mnoge druge zemlje u regionu koje su mnogo iskusnije i na samom rođenju testiraju desetine bolesti, provedu puno vremena planirajući kako da uvedu prvi genetički neonatalni skrining, tako da u ovom trenutku mi idemo ka tom cilju i pomeramo se, ali čini mi se da je najizvesnije da postepeno do kraja godine dođemo do toga da cela Srbija, odnosno sve bebe u bilo kom delu naše zemlje, imaju priliku da budu testirane. Ono što mislim da je vrlo važno jeste da se to desi, zato što u ovom trenutku pravimo veliki etički propust, jer smo jednoj deci dali priliku da budu otkrivena na vreme i da dobiju terapiju u onom trenutku kada je to idealno, odnosno pre pojave simptoma, dok su druga deca u nekom drugom delu Srbije uskraćena za isto to i samim tim, zato što nisu bila obuhvaćena skriningom, potencijalno neće moći da žive život normalnog kvaliteta. Za Srbiju ne postoji tačan podatak koja je učestalost bolesti i da bismo imali taj podatak morali bismo da sprovodimo skrining na svakoj bebi tokom nekoliko godina. Učestalost u svetu prosečna je negde 1 u 8.000, odnosno jedna beba u 8.000 rođenih, mada se to dosta razlikuje između zemalja. U Nemačkoj je, na primjer, 1 u 7.500, u Belgiji je 1 u 15.000, tako da se mi negde držimo te prosečne svetske učestalosti, a to je otprilike 1 u 8.000, dok ne budemo imali konkretne, precizne podatke za Srbiju.
Ne, spinalna mišićna atrofija je isključivo genetički uzrokovana bolest. Nikakav drugi spoljni faktor, stil života, uticaj sredine ne mogu da doprinesu razvoju ove bolesti, jer ona je bolest koja ima vrlo jasan genetički uzrok i taj genetički uzrok nam je poznat od 1995. godine. Znači, ukoliko se osoba rodi sa određenom greškom u molekulu DNK, to znači da će se sigurno ispoljiti simptomi bolesti. Jedino što je pitanje jeste koliko će oni biti teški i u kom tačno trenutku u toku života će se ovi simptomi ispoljiti. Da, apsolutno. Majke dece, dve bebe zapravo koje smo otkrili u ovom projektu, su svakodnevno u kontaktu sa mnom. Baš danas, ovog jutra, smo se jedna majka i ja dopisivali. Srećemo se u trenutku kada deca primaju terapiju, pošto terapiju koju dobijaju tokom cijelog života i deca se u ovom trenutku potpuno normalno razvijaju kao i njihovi zdravi vršnjaci. I ono što je negde najvažnije i na što smo stvarno ponosni jeste što ni jedno dete nije ispoljilo simptome bolesti, a mi očekujemo da to tako i ostane.